Medafo mamema wo akwaba enfambra kasafidie yi so afidikase yi so enenso obade adom aka ye ho de yenkwa achen meda so temkwama ne ye kasa aseda enka ne din na ene awrabe bia bepie mu wo fidie mu ase ya odi nisio oti nisio ma nanum nsem nyina ene se oni abrante bitina ye ama nyinsem pie mu na ni nyinsem mu no abrante ne yi nani a wa ma ne kapre wan hye no amo otutu anamon kokotena abrante ne enua bema enchen ama eho ena okokwo ye na owuwie na abofra ne nyamfie nsia ena bema ye na adwen so ba be fa abofra no edi na akotena ne nchen ahwe ne sukuu sem na eno ena abrante be fa abofra no emfie chi maami eni ntwa ne ba ne so unim se abatan so de omuntumi ntina bra omuma enka omho obe ya ba bepie mu ewo fidie mu hase ya o cheche ni nsemu ne ekobaaye na abrantie ne nso ono nso cheche ni nsemu ne enti a ne nyina so potinti a ono nso ema anayi ehu ne ba no yenko ne yenko ti afenu yimienu nyina enu mu nsam a omode etu edwa abna apom te sen abna ya ma one so kakra ma me wate jo abna wie dey na de wonam acho de ne minam nyina ne se many ablanti bitinae na fire funu ba but entam tie na kolona nya 1 month 2 weeks wa muami ama shakola no mi ama bla shakola na mananya 7 oya de na ukoshia no oya hu ade masitire ne motesei boy mu kakra acho misia no meni fire funu abna asem yenka kra no ba bia wati ni sio sa adai midofo kawakuma to yem wate asem bia kukuru kese kura no ano ne de ka asem yemfa se kan nwa asem eti pepa wanim Flora adaroma awakura hanki ekama Flora tobo na kira asem ne mu na yente wase why kasa me ho enti mi fire funa na bla penise oni ni share edi sen na wonim na busua 2 years oni ne tena 2 years okay 2 years ni mu no boye mu de na esi wo 2 years ni so 2 years ni de na mene ne te kama okay enti e fire funo se mi fa no odme kwachia ne bra peni wakra omo ye northern fo okay northern region he fa no mu free pacho mu waga dugu okay pacho enti e koya ne bra ne se omuntini fo obi de hia omuni mi busuani bia enti omo me nhwani mu ena omo frɛ me papa na omo na la hyen ba enti me de omo ba mi ni ma kira se ma ni akira ma enkokɔ bi na me enti ba ma no abusuafo no bai okay omo ba so mbehunu animu wo abusua nkyɛn wo wo de wanko bi wo ehunu ade cross omo ko hu animu pacho da bi to aso enti me na no wo na me ko wo ne bla ne ho enti me ko wo ne bla no 2 weeks na omo to akola ne din enti omo to akola din ma be no se da bi se na ma se trem tie na nye enti me so me ngoda memra ne nchen na me ho chin a na ma sa baba so okay enti me tena ho anya 1 month enti me ba na me ba na nya 1 month 2 weeks me bai me bedu ye ne me ma me sa akola ne yale wo ne yem enti on na tininti enti me san fa akola ne nkoni hu de kwanya be fa so me san ko ne bra no ho man ko be ma ne bra no wo fa hin pacho wa ma sama ya krama okay e ho na wo be ma na ne wo ye no soso wo pacho da be ni ete Santa Maria Antieku na ye de na wo ye a wo ko de na ma wo ko ne bra no ho pacho tama menene nye wo ya me wo ye na ye wo kio sidan mu into ka kire me se o ma ne ba na kio sidan mu into pesika han dan ansama ba enti mi sa ba ne bra no ho back enti anwure ne bra ne friend say ade wa ba no sakura ne yale and o see you wate e ko Saturday enti Sunday Osman ama ba bia e wono enti anwure ne bra ne friend mi ka kire me say akura no ye ne ba so nye ne ba enti se akura ne yale ne se Osman na fasika ama ondo ni ndo de beye no kremi na akura ne kitam me ba abena ma yenti bibia se kakra wa ha me ne be ma enetie ena me ne na fa afuro ninu ya be ma panyini nkyɛn na mekɔtena de ne ma wo kɔtena ho sɛde baabi a wo betena nti ana didie mu nti de nti na wo free ɛyɛ Osman nkyɛn na wo kɔ ne bra ne nkyɛn wa ama sama ho mpacho na kakakra ne me time aso ma wo no
me kwata wo me kepena me de wo me ba no ene o mutu akra na obibia anti no oka che me se me ntina ne bla no kopimo se obenya sika han dan satem na adwuma samai basaka ne bra no so ni yire ne bla no yire ba to ma so fie okay to ma odan okay enti satem no me de akra ne koya ne bra ne ka kire me se akra ne ye ne ba so nye ne ba enti ono ko problem was man am one enti was man first camera and so much akola no sister bi ono ofin price and o che ma bibido but me nya bi wo on fa anya akola no ntade a chi ene me am san fa me ntoma se me kwa koton e de akola na ye lo fi asan ba ma me mo enti sister na ne san ma 50 cedi se o ma me nton ntoma ne ma no ena ja me de akola ne ba ye me de akola ne ba ya o ma chi me de me da wo ma me sa and the oba no wan kran miss o me ko de Osman ne bla ne you feel me o ma fe no no awa ma na akra no so yare nti do nya botre ma me hwe akra no meko wo se no se be pa ne bla na chom sa dia me frost ma se oso ene ma mrolo fe na me fam na me pa bla na chew o se kwanya me fa so ko me fa sa kwa no sumra kwa be na fa so akoy se besia na me boko e me san mo besia na me pa ne bla na chew u fi bi bra ne ho no u kra wo no se bi abra me ko na makwa kohwe me ko me ma me ho u kra e ma bra ne ti ase ja kwan pa no ko adwuma na na yire ne so ma na yire ncheche enkola de ntino no so ko but me ye adwani nyina si wo mo ho no oba penny 13 years enti metena ya na ekobo anwumre 7 na me ka che roma to say o ma me ba ka che ne say se ne akua yiri enti me de na ekonkoko akopɛ adua na kora ne si you ma amfo bi ade ma anya hwe ofio enti ko ne ba yo mo kan asa me pause ma che simpa na cho don send me roll fair me fa me pa no bra na che wan fi me enti mi am tena akra ne me nya nsu pa ko ya me nya 50 cedi me ye roll fair ba akra me ba ye no Osman it is me aba ne nche osan wa me bie dan no oto me punu e ma babia ne ho ne ye fe obi anti me si ni kunu ne ma babi dan ye ade a chi na e wofo ne seses kama me e na me san de call back ma me ho enti ukodu babia Santa Maria ho no Usman pachom fanche Usman hu se waba obo mo fe ne ka che se je waba Nana wo ko one friend say Usman one na say me mranti manya kakra me pese me ba nti me nam kwan so I don't one friend asem ni sie me friend na no mfa ena mapaka say wo de ko ade besi bia unu ene mpani phone nti me from no no waka ne ho ma ko pa ne bla na chew okay ba me ko ya no wa hwe mani akra no ko wa hunu ena ja for success kama me san ba nkoko nti me san betena wa 1 month on frame me onya me hwe and me papa frame me bla penny on me mame any penny na wo nti wato m kasa no okay nti ono ba no fa malam kan ho ene e ko ne bla no ma se me de betena si na me gina ho mama me bla na konwa malam na konwa momso na me akola ne hyemachi na me gina ho nti bla na ka se ko kitchen ko so benya ma konwa bi abetena so me ko fa betena si ne bla na se mo kan se ono de me awale de wo preso na ni nua na so ye den ana me bla bisa na se ma ye boni bia na o se da bi because de wa ye boni bia no me bua obua de pa but ye koye nhwani mu ni ma me ne papa anti blog den wo fam de ni ye po me grandma school man ko binti po ne me nti ase waka po no wadwuma yo na wa ye so de ade Professor Master kakra na waka po na wa ye so abobi din me seja me hu asema no waka na sem papa mti me nim yo enti malam no esi ni tras me bla si tras me bla ka sesi a odi awale ne ye hu se nyagu ende se akora na hwe na ebe ne den ana Osman ne se si a bibi to akola na bibia wo memfe no na me bla si you enti me koda me bla ho no send me bla 40 cedis ye mfanya lol fem ranko ma ye ba ye trauma obusuani bia mfre me misase ye nuani ja wo kra ne akola na kra ma setem tesen me ana ma bra hwa kola isa manya mesi enkan ma blow ma bre kafra aja me de ma dia ko to school owa na my friend was so mpe obai hwe that na me papa mu ye no te ase ka che ne say people for mu ko aja side o but me nka se betu esika bi mu na bibi mpezo o che woni mba nba ba twa akora no man so because o hwe no me am from me frɛ wa wo so adwumanti unya kwan ka che my pastor da me de adwumanti me nya kwan because me tinya bankoko wa na me boa
ɛne papa de otwa so ne nyame ato nsafrɛ no ntimi de me ba no me nkyɛn ya but sa be wo ma sala bi wo wa no wa frɛs ma kora no medi ɔkɔ abi 1 week 2 weeks ma kɔfa ma ade nti last year August akwama no ene ja me wo wa na ka 1 week kora ma kora na bi school ena ofre me saje wa ma akola na mra ne mintobus mu se e wedi wonya bi dawo ena me de ne beba nti me de ne koye omo bi school me friends also omo bi school ba be fa no se da bi akola na dusuan ofo ma je wa sabe na akola na nya be say just 7 years okay akola na dusuan ofo nti ma me fa no mu si da bi also nim se na wasenka te oji akola nto be du mi bi o friend say o ma na papa no da bi wan ka o ka also bi ba je friend me ya me kan also o try ne short okay enti me ka te na say also me mpe ochina bi asem se be du mi me ka se me de me manmla me choma ka se de o je wo de minya sam da bi chinchina me ba be fa ma ade na ne bla no ne be yin wo na jamini mu mo wa ne bla ne friend say no pakra ne me wadwuma mu aje wa o de akra na bla Osman me se ai waso be fa no na me se ai be ma de onni ja ya o hwa akra ne ma wo enti ma ne mfa akra ne nko school papa ne da chen ka so be president a se be ye o de o ke kan sem bebre ana me si o da o de ma te bat me mpese wo china bi me ne mba twa akra no ma nso ena o se me hwa sa kwama bi akra no ba wo nchen ena me si o ma te nti o kan sa na fe me yura a se ni mu awa akra no because on de me so onyira enti na last year blonya kwama no na me se me kwa akofa ma ade ona osaje wa kwama ne 2 weeks pe ma ko register na classes enti ma ne nkwa kola na edition form na me also akra na edition form but me ma fe no 3 months ni osu de nya botro be ba no ya ba ya na be ma ba yo me de na ba kora woni okay o de kasa uria enti me fa no wasi da bi nya botre ye nyina pa kola ne yi o me si o mate Easter kwama me ko fa no se je wonya botra akora me nyane basabasa okọ school by ma wo ma na matone ama na me de amane ne me ma ne wo muskam de nu seja o hwe me ba na ma me enti agesi akwama ye kasa na wo de mane no ma bi wa ma no 3 million but enye month se ne be ya me ba na ni be ko no ho ama me ntino me ye ne tente bi wa me ko di dwa bi 1500 ene ma emaiwa ne ma provisions ne ma gali nyina me to bi de ko because me person me ba no ho be kire no na obaji akra ne ko ye no a wo kasa akwama ni mu no waba anan akọ akohu se o me batan ya be fa me ba akra no so kra ya ba ya me di mani kohwe na setire mu ahwe ne ntade hye mu ne na dware mu ne ade okọ ho ba chane de man ko ho ade ntia nde me mistake bebe man ko okay to sorry enti August akwama ye last 2 weeks my friends also enkwa na makwan was there bi o mu makwan Saturday twa mi and I'm yo mate until last week Monday no and I'm ya me send 1.5 so me chanka meto champagne ama no enti fato champagne ma no nkwa ya wade and o see you me na kasa the whole week wan kan chem sakura na tukwan Friday me pon adwuma na me friend also o mama kon da bi wo chena Saturday me pon adwuma na me friend also akora na makwan wo sen na o chena me ba wo see you ma Sunday ahomachi masore atuna kama kokodura masamai e friend na wamfa ade wa e bizana okay e ko fio me cause me fa me bani bi chemi de ka me e du en sakura we wo ba me sian no wo wen o se ni papa so tu kwan da wana ubisa na sasa ba cho fio fo o tu kwan da de o de ne kwai ha me friend na o se akura no wa se no sakura na tu kwan o tu na tu kwan kwai ntima nya me se en kwa komania bribi wo de me nya me nti osma tune me da wi akola we fi me nsama na me kone bla no me friend bla nti da me je me ba ho abo me kro no me je me ba ne bla na nkasa na o ka te me ne masan frɛ me fa ka besin ko akrama ho me ko ne bla no hu me ade asɛm ana me se da nya sa na mo ne me kan yo mo ne man kasa o ko bi san ko kwa akola na di mu ye me hwɛ me ba ye ne bibia ansa so mo ye made ya sei ne bla ne bi sam say because mani fi am be dem is dabi
se won nya kwala na akagirema nka me nkase me ba wo wonum kasa no ma nanum kasa ene me dia kwala ne ma no nti me ne ka bia no onti asa me ka kira ne se da sima wo me ba ya nyam me se ma ni be bro so pa because ma mo me ma hwa kwala no akwala no ko school mo si na ni school ko nya mama bre operation can 95 million asma bet me Roma bonti be 50 minutes ni o wa no go for da Roma ani hwe me be mama nti mo dada me je kola we ya mama kasa ya ena jana yindi ni krom kasa ka che ne sen do on kan che me so wate na me nsole nko nti me ba Monday no me frɛ na sinka me pɛ klasi sɛ woni ba bi osma de akwa na kwa nka wo fa wo number ma me ne me frɛ ne me am nko fa ma de me frɛ mu me yin obi an fa ko no na endra me ba sɛ obi na kyerɛ me se me famla mo ba bua me no me ba no wadaroma me ni ka mi sa we say baby a wo ko ye no wan nipa ko obo ma ne sɛ Osman e de oba na tukwan wo kyerɛ baby odi akra ne ko Ede chat on Osman Kasai da ben. Pacho Sunday. Okay, they are some no kind. Sunday my friend one for by Saturday no. Saturday no can say. Saturday my friend be say Osman. Never be fa kura no see you bla. O mama kwan. Na me see you ntima. O ko hwe ne mama tagu me ba no wo mani age se me ko fa me ba de na ba because minim say odi akran ko ba bi ana ebe ma edi o minim na ne bra panyin no nso no bra ko kasa e no achi wan fra o se bi a Osman odi akran ko ha ana odi ne ko ha acha da bi enra no pakra me san fe na se nka bi a obeka kire me se bi aje wa mate akran ne nka enti bi a se me fe na me nti ase wate akran ne nka se wo mo di akran no ko waga na se wo kwa botire ana wo kwan minim de se minim ba bi poti pa me ba no wo minim Erusha asamwa abenaje wa amani awobo no eba ne say ya na ye kasa fa ye child custody dia wo hwa akoda no na access ono oba no ekofa no ba ne akra no ba betina ya kosi se be ma no yes akra no suku hwem etimani medi me ho na okodi be ma no ho be say ni acho wan ya peni afepe Okay, producer Wadaroma hwe na pusu Osmanu Musa ne number no na yenhwe se yebenya no a owa ahoma no so okay. Osmanu me ma wakọ aba ma wa ba nshira 104.5. Good afternoon. Now what is saying? Bako mami. Nyankopon ase. Wadaroma woni ma benaje wa. Ma ba jo me no. Jo, woni ne ba ekuya we. But so on my mention, on my holidays no call. Okay, oh, my mention of fine, Wadaroma. Oh, no. Afimuni, abenaje wase, wobisa wase, ekria we wa makwan ba tan ni nsurumu, opesa akoda no ba ne nkyɛn na nko bebi akoma kakra. One ono an nkyɛn na watena, adenti na wa ye agya no, o ma sa akwanya no, na agya bata wo huru ne bana ne wura nkyekye kakra. Sese de nkanti ase abasa akoda no wo nkyɛn. Ada no wa kodi akora ne kame no. Madam, mpacho obi ani ho be wo be kase ne ba onko no ma me ho. Ono na ebia wanka no kwen nche mpacho asem no social welfare nti umotumi amana ba ho ne letter kura wa me ho yeso mbejembra nti bibia wo social welfare o ewa class utum Adaroma social welfare no why na dey asem no ko Ozo why na dey asem no ko social welfare mpacho me na me de ko se na obeye wa ha no o dikamba ha bia obeye wa ha no me like me obi am fela de me excellent me pesa ani ama no ntina me dikan ko ho dada abofra no abenaje wa kwadu obofa social welfare de no to ho mame ansa emra ya chikakra wasibra awone no nyinsan ye no na wo mu ade besi sakra ne nyamfiensi awo beje no ehwe pa se ehwe ba wanhwe akoda no nkwasem bi wo mu ma me pa cho bi se ne se onyim ye no ye adwuma wanche na onyim ye odikọ wo ye wane to akwala ne din ma mpacho na asem na yemi bufu to ombre social welfare
Tete me ba social welfare no kwa Dubai na ode ko bo no social welfare dede keke no obeye ye no ana oba be ye akura no boni bi fi sasa social welfare wo ya na nkoda no wonu ye die na social welfare hwehwe we bi ti akoda no wana me ko social welfare no medical badge fa akwala no wono ho no ho ako pay school mano apam school atade ato no books nyina ye set the next week ombeko school obefa akwala no school tade ne nyina ye kwa eno books ne nyina enti me wo ho ana me bisa me ka bisa me se akwala no ohano ana me se ajewa wankasa me se fa akwala no preme na me hwe me ba me nkasa me hwe me ba omba wo ma what is obia wo no ba obeba ba fa na ba akohwe no de na ba na wa ko school ana obeba be hwe no ba obeka se onhwe no ade be ma nko awo Usman me ba gina so de okay ma mimisa no abena Usman be fa akoda no ko bo ne ho ka to school ntade nyina na hwe nyankopon anim e ko fa akora nde no ko ma ne ka ye ne ka ne kure bi anim na de kure wo ma ye de hin ma ne kure mu nyina ne se no mu be di sala bia o makora ne ba ne nchen no mu be di sala enti wo no ka kire me se wo de ne ma e kota kwala ko fa akoda no wa bra na watoto ne ho ne ma yo Usman madam wadaromo baby ehia me pa ne se afimu ni nyina na ode be fa no adan na wa maje wa enhu ne ba no wona mpese meti madam pacho me be fa akola no me wo horo me be fa akola no di koshe me de no koshe school mo o be fa no school akola no nyina ye kwa no o san be fa o san fa akola no ko ye no me wo ho e na o ka che me se akola no sisi ade ontimi o kasakura ontie one day kura akola no so de obo wan sikan ena odi akola ni ba me ko hia no ene me bra peni na eji akola no wo ofanko barrier mi mpe ochina sementia me de no ko so to police station first ne chief Derek na ewo onno ye chief ho wadaroma mo udi mo posi ni bi adin e wo hanum se yansa se ebe den na abnaje wa wo hu ne ba no ni nsuru mu ya ne ya wo ye ba time wono so ye ba time ba no wo na wo no wono so da chim no wo no wo mienu na akoda no da mo ntem mani wuru akoda no na fe se woni ne nyina ba bo na ko social welfare na mra e be hihya ama mu mienu no modi so Madam Pacho bisa no say o ka se obaba be fa akola no ko eko yi friends ko na o ma bi school no de na ba ka se ma wusumiti na no ko ma me letter say oba na obefa akola na ajo be report ansa na obefa akola no bet na me pese me koye me ma no koye sa report no ko ne ba wa fi na on befa no ko mu bi school fa no ko o ka kire me say wa nya djuma wo takwa bogoso nti obefa akola no odi voice message o ma me metu ase na ma o kire se onya akola na on fa no ma me akola no enye me Usman o se wa bre wa akola no on timi bi e na odi ne ba ye ene ntimi ka se on hwe ne ba o ka se odini koko me peni ye o so odini ko takwa bogoso onu wa nya djuma wo ho ko pa man fa me ban teacher number ma o sakura no de ka se asumdwe ne ye petobo Usman yes madam wadaroma said ya wode wo mu mabofo mu afre nyame mi nsa wo pa asumdwe pa se social welfare for no bebem na bia wo ba no da subai bia di na wani anye ho a obai mane hu na akoda no emra pa wo ho a ye befa so a social welfare for no ba ma asumdwe aba mu mienu mu ntem wono benya akwanya abehwe ne ba no nso benya kwa aso ba na asumdwe aba eti mane kwai mane hu no akoda no bia suku a fa no bra na wontimi hu no akoda no why ma o ka se me pese ohun na ba me timi ka se me no hu no ba onu de obaye me no de obaye wo ha no okoye me bra ne yiri wo no shi asamba ha second time onu kire ko se bisa no so frame me fa me no na wo ye o ba no me ba me dachi wo dachi me ne dachi na me pe kama odi ma se no awade ska 1.5 wa se wa ne awade sika bi kura ma woni sa akoda no eko na wa ka no kwara me na ka no kwa che se o call ma me wa e ke bi ameduru ha bisa ne se oba ofiri ko ba na sembe me ka che se akwara no mia o se hye ma min kasa asem no oba e na odi ne pe ba ye bisa no wadaroma
mehu battobo se brewe munye manso akoda ya ntwe ne ho manso Usman akoda no makwan na obi asuku na de ne firi wo ma me ho ba ma bna je wa mehu no na oni ni nyina nko social welfare ho na mfom so no ba bia wo no monka ma sumdwe mra wai Mommy, me mfano ba nsie no se manu hunu mi timi ka se manu hunu ba ada na hunu de maka no me pesa wogi tum se o mama akwada ni firi me ma me ho ba mama bna be hwe ne ba no na fe yakọ social welfare ho na ye mfansie ma mi ni problem mi timi ka se manu hunu ba ale chi ai ase eye me ya mfansie o kwa dubo no ehia ti se wo no wo ba na wo hwehwe no muti de meka na se yakopon ne da na se o si okodi akwa ma woni maame ho e ba no se ya batan wo se wo betinya ya keka eto wasa na ti ka no kra kire mi anka ha mi o enya hwe me ni waka se tete yi ya oni nyina free wo mu woni ba bi boni owo o friends wase ho kra mi to bank na gali enya hwe ajewa mama ekwan ya ebefa so wo behunu wo ba no wo hunu ni yie mu ni ade akora nkwa ya ba se obedi ho enti twen akora ne bie suku a ya ba ma wo ala ma na yesi ma hwe na me na du sing afi na oni so wo je wo ba odi mbe ko shisha we fi Osman de mene na kasa wi waje atum se akoda no ebie suku no oba ka tina ma driving mpa cha obetimi de atoso why meda sepa wa akra no se de wo si ye tobrom kama no de eye banya abotere tobo na enkura ne mie suku na se nka bisa ne se da be no mbe bie suku na so producer be di sa nkomo ni nyina na omu bie suku no a ya hwe na ukohunu no a social welfare nse ya nso ye ne social welfare fo e na ye wo mo adwuma ura ne me wiki do ma nya abotere Usman no da so do nana ma odo de chelpa ba ya kura manso because me chelpa ba manso because akola 1 month 2 weeks wa me o bu be no bi de ma ko se ya ka no ya jabi ya freko bi ka jabi o kasa anu wa jabi twen ma producer ne be kasa na ya fa wate ya meka wate mama tomati kama koma to yem empese obesu bi tena sidi na de kama koma to yem abusu ya yemfa sa asemi mpompono ho na yenhwe sa akoda no be firi akoma mum beba na fe yato aso de firi ho no medafo unim se moja de ena oba tan bie ni ho no ma obetumi atena abra ne ba enka no empo sema krampo eye den ma omo se omo betena abra omo ma enka omo na oba no oye mistake akra be bia na oye mistake ni ye se be ma ne be fa abofra no na wantumi antu ana mo wankwa nkosra abofra no wankwa nkohwe no eho ne mistake akra oye na be ma no we de yese ne pa e pa ne chewa o ma abofra imra na enna enhia ne ba na eba nso enhia enna na asumdwe bibia entoto din abusua se ne amame bene wa kan ye no ye de nan be si asemi so ye be sore so na dasene abofra ne bedu a ya toa so ne ye de ne wo ho bia de yie ato yie se ne be ya asumdwe ebetena afenumienu yi enyina entem abusua ye de be si ase dasene so ye be san so ehia bi ma ha ye emergency Ghana TV eso medin no eye nana akosia adepa dasene so ye be san so ehia bi abusua makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.